A Idade, a Idade Media é o período histórico entre os séculos V e XV. Comeza no ano 476 coa caída do Imperio Romano e o seu fin en 1492 co descubrimento da América, ou en 1453 coa caída do Imperio Bizantino. Neste mesmo ano inventouse a Preta de Württemberg e o fin da Guerra dos 100 anos entre Francia e Inglaterra. Durante este período modificáronse as relacións sociais e económicas con distintos modelos. A aparición de reinos que na etapa seguinte darían a creación de estados modernos. O feudalismo foi o modelo principal entre os séculos XI e XIII. A Idade Media dividíase en tres etapas: a Alta Idade Media, séculos V e VIII, a Plena Idade Media, séculos do XI ao XII, e a Baixa Idade Media, século XIII. A sociedade feudal distribuíase nun modelo piramidal. Dividíase en privilexiados como a nobreza, que vivían de rentas, os homens formábanse para cabaleiros e as mulleres que pertencían á nobreza encargábanse de dirixir ao servicio, da educación, orar. O clero tamén entra no grupo dos privilexiados, e hai que distinguir entre o alto clero, papa, cardenais, bispos, abades, e o baixo clero, gregos, frades, monxas, e tamén os non privilexiados. Eran un grupo que tiñan que manter aos privilexiados a través do seu traballo e o pago de impostos. A vida dos campesiños, artesáns, comerciantes, etc. era moi dura e tiña que sobrevivir e sufrir en tempos de guerra. As súas vivendas eran moi humildes e no exterior compartían espazo a familias e animais. No século XIV Europa sufriu unha grande crise. As causas destas crises foron grandes guerras como a Guerra dos 100 anos entre Francia e Inglaterra. Ao mesmo tempo se deron guerras civís nas principais reinos europeas. As malas colleitas que foron provocadas polo empeoramento do tempo. A peste negra, 1342-1348, na que morreu moita xente, e as revoltas sociais contra a nobreza. As consecuencias desta crise foron: baixou a poboación, descenderon os produtos agrícolas, hubo revoltas populares contra a Igrexa na que se deixaron de creer. Deluge in a paper cup. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come. Possessions are causing me suspicion, but there's no proof. In the paper today, tales of war and waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come.
steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and release. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a wall between us. No, they won't win. Don't let them win. Hey now,